Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo domaće mekane lepinje. Kao i uvijek, recept možete pronaći u komentaru koji ću pinovati kako bi uvijek mogli da vidite. Ovdje u ovoj posudi imam vode i dodajem mleka, tako ćemo imati mešavinu vode i mleka koju ćemo onda prespemo u jednu šerpicu pa ćemo da ugrejemo da bude mlako. U činiju ću izdrobiti 1/3 ove kockice svežeg kvasca i dodat ću malo šećera i onda ćemo to da prelijemo sa ovim ugrejanim mlekom i vodom. Znači mleko i voda ne treba da budu vrući, već mlaki. I to ćemo sve da izmutimo sa viljuškom ili varjačom, svejedno, čisto da se malo šećer i ovaj kvasac rastope. Ostavit ćemo onda da nadođe kvasac, kao što vidite ovdje već nadošlo, trebalo je kod mene nekih 5 minuta, kod nekog može biti 10, zavisnosti od toga koliko mi je prostorija topla. Zatim u nadošao kvasac dodajemo 2 kašike ulja i dodajemo polovinu potrebnog brašna, znači samo polovinu, i to ćemo sve da umutimo sa varjačom. Sada opet dodajemo polovinu preostalog brašna i sve ćemo dobro da sjedinimo. I tek kada se sjedini onda možemo da dodamo so. So nismo dodali odmah u početku zato što imamo sveži kvasac i onda kvasac neće dobro raditi ako se doda so odmah na početku. Sada opet malo to izmešamo da se so rasporedi lijepo u ovom testu i tamo ćemo da ulupamo testo. Lupamo ga nekih 5 minuta ili koliko god možete. Ako ne možete vi, dajte nekom muškom u kući. Kao što vidite, znači ubacujemo vazduh u ovo. Onda opet dodajemo polovinu preostalog brašna i sad već postaje polako teže da se radi sa varjačom i prelazimo sa rukom da mesimo. U principu je i ovo dodavanje vazduha u testo, samo to više ne radimo varjačom nego rukom. I kada nam se sve ovo lepo sjedinilo, dodajemo ostatak preostalog brašna i sve lepo ćemo da zamesimo u lepljivo testo. Znači testo treba da bude lepljivo, ali ne treba da bude retko. Ovdje vidite kako treba da bude lepljivo testo. Onda ćemo ovo testo da pokrijemo sa krpom i da ostavimo na toplom mjestu nekih 40 minuta da naraste. Nakon 40 minuta testo je nadošlo, znači uduplalo je svoju veličinu. Sada ćemo opet da izradimo testo, odnosno da ubacimo vazduh sa ovom varjačom. Ako možete 5 minuta, 5 minuta, ako ne možete i kraće, koliko god možete. Zatim ćemo odmah to ulupano testo da prebacimo na pobrašnjenu radnu površinu i posućemo još malčice brašna, ali tek toliko koliko moramo da malo ovo oblikujemo kako bi mogli da podelimo na 4 jednaka dela. Ne dodajemo puno brašna jer će nam onda testo postati tvrdo prilikom pečenja, jer nikad ne dodajemo brašna nakon toga što je testo naraslo. Znači dodajete brašna tek toliko koliko morate, kao što ste vidjeli da sam ja ovdje rukom uzela brašna, znači nisam dodavala u testo nego ruku tek toliko koliko da mi se ne bi testo lepilo. I vidite da sve ove delove oblikujemo u loptice i ostavljamo na ravnoj površini, prekrivamo i neka odmori neki 10 minuta.
Kada su loptice odmorile, opet na pobrašnjenu radnu površinu i opet ponavljam, koristimo vrlo malo brašna, te koliko moramo, i onda ćemo da malo rastanjimo sa oklagijom. Ja ovdje koristim od dece njihovu oklagiju jer mi je tako lakše, ali nemojte jako pritiskati ovo testo kako ne bi izbili sve ove balončiće, odnosno sav vazduh koji smo se trudili da ubacimo u testo. Zatim rastanjene ove loptice, ove lepinjice, prebacujemo na papir za pečenje. Kada smo završili sve, onda ćemo malo da prstima utisnemo u testo i onda ćemo pa da pokrijemo ove lepinje, odnosno ovo testo sa krpom i ostavit ćemo da odmori nekih 15 minuta, tamo dok se rerna ugreje na 200 stepeni. Sad ćemo da pečemo ove lepinje u zagrejanoj rerni na 200 stepeni nekih 17 minuta. Znači rerna mora biti dobro zagrejana. Ovdje vidite kako su fino krenule da narastaju u rerni. Ne treba puno, zato što nisu u pitanju balon lepinje, nego obične lepinjice. Vidite kako ovdje imaju finu svetlo zlatnu boju. Pre nego što se poslužite sa ovim lepinjicama, ostavite ih da se ohlade nekih 10 minuta pre služenja, a neka ostanu na tepsiji na kojoj su se pekle. A tek nakon 10 minuta, ako nećete odmah poslužiti, onda možete da ih spakujete. Znači sačekajte prvo da se malo prohlade kako se ne bi uparile. Ovog puta smo se mi odlučili za lepinje sa kajmakom i da kažemo neka pradla, neki meze, ali vi lepinje možete iskoristiti za šta god želite. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept i da ćete svoje utiske ostaviti u komentaru i ne zaboravite da lajkujete video i da me zapratite ukoliko do sad niste. Uživajte, prijatno!